imodoka yari yacitse feri iza yirukanka biteye ubwoba yirukanka ibigonzi ivatiri iragomeza iriruka kugeza ubwo yahise umushoferi abona ari bwica abantu benshi nibwo yakasa ahita yikubita mu muringoti. Umushoferi ukuntu nabonaga atari amakosa yiwe, nabonaga nyine ni nk'ibintu bimugwiririye, ariko wenda ko imodoka nayo yari ishaje byagaragaraga, ariko ni ibintu atari yiteguye. Imodokari iramanutse tugira ngo umuntu ari kwihuta, kumbi umuntu ari kujye yashitse feri, nyine feri zamujabu. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu batatu. Iyi mpanuka abantu babiri bahaburiye ubuzima. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima. Imodoka yavaga ku Kinamba igiye mu mujyi Danitown, n'imodoka yavaga Danitown igiye ku Kinamba bije gukora impanuka urenze mwakano karopwe munsi y'ibitaro, ndetse birangira imodoka iri mu bwoko bwa Yaris igonganye n'imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto. Birangira bigongane hano muri zebra crossing, abanyamaguru babigenderamo n'abamotari babigenderamo. Iyi ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, n'inzego za polisi zishinzwe impanuka zo mu muhanda traffic polisi bahageze ubona yuko ku maso bafite agahinda. Umushoferi ari mu makosa, yaratwaye imodoka iri mu bwoko bwa Yaris, bahise bamwaka ibyangombwa bye kugeza magingo aya ngaba musaba kuzajya kudekarara kuri asirasi kugira ngo abakomeretse bazavurwe, ndetse n'abapfuye imiryango yabo ihabwe impozamarira. Iyi modoka yese iterwa breakdown dore ko hari n'ibyangombwa itari ifite byuzuye. Uyu mugabo mu kumpima basanganyo y'ibisindisha nsakirirego bagufunga amezi 6 n'ihazabu ry'amafaranga ibihumbi 350 niyo baguca iyo bagufashe wasinze, ndetse ukagerekaho n'irindi kosa ryo kugonga abantu bakaburira ubuzima. Bivuze ngo ibingibi wabikoze wabigambiriye, kubera ko ngo inzoga zikoresha byinshi, niyo mpamvu bagufata bakagufunga amezi 6 bakaguca n'amafaranga 350 y'amafaranga y'u Rwanda. Ariko aya mafaranga bagucaye n'ukuntu bayaburana bakayavunjamo miliyoni n'igice, ubundi ukarekurwa iyo byagiye mu banyamategeko n'abavoka amezi 6, aho kugira ngo yafungwe ukishyura miliyoni n'igice y'amafaranga y'u Rwanda ukarekurwa iyo wagonze umuntu ukamwica, cyangwa ugatwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha, cyangwa ukagira andi makosa ukora hari ukuntu bivunzwamo amafaranga. Nguko rero iyi mpanuka yashenguye imitima yabeshi. Imbangukiragutabara ku bitaro bya Muhima yaje yirukanka kugira ngo irebe yuko hari icyo yarokora, isanga babiri bamaze kwitaba Imana, abandi batatu bakomeretse bahita babitaho cyane, dore ko harimo bava amaraso menshi cyane, bahagarika iva ry'amaraso, barangije bahita babajyana ku bitaro bya Muhima. Ku kanya bahita bakubita transferi, bahita babajyana ku bitaro bya Nyarugenge. Niko rero bahise babirukankana kugeza magingo aya ngaya. Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda icyo yakoze, yapimye impanuka irangije ireko wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto, baramureka arigendera kubera ko nta makosa yari afite. Nabwo yikomereje aragenda, yemera yuko azikoreshereza imodoka ye n'iya sirasi yabireka igasigara ihangana na bano bantu bitabiye Imana. Ni inkuru rero yababaje abaturage benshi cyane, ni inkuru yashenguye imitima y'abaturage, ni inkuru bashenguye abanyarwanda benshi cyane bakarira, abandi bakifata ku munwa. Urumva yuko iyi nkuru iba ibabaje kandi iteye agahinda. Abanyamakuru bari bahari, abaturage batanze amakuru bavuga yuko imodoka iri mu bwoko bwa Yaris yaje yirukanka nk'iyagatera, igafata feri bikanga muri zebra crossing, akataka kitambika mu muhanda. Imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto ikagakubita, ariko itabishaka kubera ko niyo yari itambitse imbere. Imodoka Kia Soreto iragakubita, karagenda karizengurutsa gakubita abanyamaguru babiri n'umumotari. Nibwo rero hahise havamo babiri barapfa, abandi batatu barakomereka. Urumva yuko iyi mpanuka rero ibabaje kandi iteye agahinda. Iyi mpanuka n'inzego za polisi zaharize zifata ku munwa. Nguko rero nuko byagenze, hari mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima, niho iyi mpanuka yabereye. Umanuka gatonya muri zebra crossing munsi y'ibitaro bya Muhima, niho iyi
iyi mpanuka yabaye ku iki gicamunsi, iba mu masaha ashyira saa 11 z'umugoroba byenda gushyira saa 12 nibwo iyi mpanuka yabaye. Turabakunda cyane, Imana ibarinde, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze. Rimwe rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nyaboneka ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Nongeye kuvuga ngo Imana ikurinde, iguhereze amafaranga, ubuzima buzira umuze n'ibindi bitandukanye. Aho uri kujya mu kazi bisanzwe, Imana ikurinde naho